večeri dok sam brojio zaradu prošle akcije, netko se je šunjao oko vrata. Desilo se nešto neobično što je potreslo svakodnevni hod mog ureda. Bilo je to prekrasno biće zavodljivog pogleda. Desila se ona. Davnih dana kada smo počeli surađivati, uživala sam u svim našim aktivnostima jer smo se dodirivali različitih tema. Sam jako ponosna na njih jer svima nama pokazuju što stvarno inkluzija jeste, kako ju treba živjeti i samo tako dalje. Prošli su test, sada im daju ovu kameru, doista pravu stvar za oživljavanje. Pozdrav svima, ja sam Tibor Đurđev i reći ću par riječi o filmu, odnosno serijalu filmova Agent 010 ili Agent 010, iza kojeg stoji udruga iz Rijeke, udruga Spirit. Radi se o serijalu filmova koji potiču inkluzivnost, koji potiču stvaranje sedme umjetnosti od strane osoba, odnosno djece i pojedinaca sa poteškoćama i sa posebnim potrebama. Atmosfera na samoj premijeri u Knapu je bila zaista fenomenalna, jedna baš jako topla atmosfera koju je prisustvovao i Goran Navojec koji je glumio u posljednjem 5. filmu unutar serijala i zaista mogu reći da je vrlo bitno da se ovakav tip filmova radi koji potiče ne samo senzibilizaciju publike, već može služiti kao jedan edukativni moment kako sedma umjetnost može proširivati granice inkluzivnosti i posebno se taj edukativni aspekt odnosi na škole gdje mislim da bi ovakav film, odnosno ovakva vrsta filmova su zapravo idealna početna točka u razgovoru sa samim učenicima o tome što film može biti i što se zapravo filmom može na jedan, kao što je u slučaju Agenta 010, vrlo razigran, nepretenciozan i duhovit način. Film može biti platforma onih najranjivijih članova našeg društva. Film unutar serijala u 5. izdanju su glumili Enis Bešlakić i Goran Navojec, koji je i došao na samu premijeru u Zagrebu i potaknuo jedan razgovor koji se vodio nakon projekcije uz jedno prigodno druženje i jedva čekam vidjeti što će dalje napraviti ekipa iz udruge Spirit i zapravo pozivam da i druge nekakve filmske udruge i organizacije u Republici Hrvatskoj to prepoznaju i na neki način potaknu da se ovakav sadržaj u obliku medija, filma koji je jedan od najmoćnijih medija još uvijek u 21. stoljeću potiče na razgovor, ali zapravo i jednu senzibilizaciju u okvirima inkluzivnosti, u okvirima davanja prostora i platforme ne samo ljudima koji se profesionalno bave filmom, nego i svim onim entuzijastima, amaterima, pa tako u ovom slučaju i pojedinaca sa poteškoćama da zapravo izraze svoje vizije i svoju strast prema sedmoj umjetnosti. Esmeralda, ja sam Esmeralda. I u čemu je vaš problem? Izgubila sam svojih 12 muževa. Film na kraju me jako iznenadi, mada moj hobi je gledanje, pratim filmove, pratim serije, pratim snimanja, tako da i znam o tome, ali me uvijek iznenadi kako od 3 sekunde nastane cijeli film. U biti najveća čar ovog filma je to je sniman u svakakvim uvjetima, a uvijek ispadne dobro. Jer je sniman iz srca, u pitanju srce, a ne samo biznis i pare. Pa dobro, to ne znači da ne možemo zaraditi. Od sljedećeg filma ja očekujem da zaradimo bar milion. Milioni mi ne trebaju, ali dovoljno da imam svoje prijatelje i da se bavim onim šta volim. Kako tebi, ti imaš penziju, a ja? Ti imaš sve nas. To mi ne priznaju na pumpi kad dođem točiti gorivo. Dođem tamo i kažem, znam Doru. Sad sam rekao, znam Doru. Oni su rekli, daj ti nama 8 eura. Pa kad
dođem u situaciju da se trebam pretvoriti u Esmeraldu, a isključiti sebe, onda mi iskreno neki put bude i teže, pa to malo potraje, ali što duže snimamo, to mi se lakše spojiti sa Esmeraldom, ali lakše mi isključiti sebe. Koja je razlika između tebe i Esmeralde? Kako si ti po karakteru, kako je ona po karakteru? Esmeralda je tako žderačica muškaraca, a ja sam više jedna praktična žena. Ne bih htjela biti Esmeralda? Pa, ovisi ko se nudi. Neki su rekli da su ostali iznenađeni jer nisu očekivali tako profesionalan pristup pod navodnike. Kao oni su očekivali nešto puno manje od onoga što su vidjeli. Super. Mene osobno vrijeđa. Ispada ko da mi osobe s invaliditetom ne možemo nešto dobro napraviti samo zato što ne možemo hodati. Da, kao da ljudima se čini da film koji rade osobe s invaliditetom mora biti malo invalidan, malo jadan, malo tako. Socijalan. Ma, valjda, može i to, da, tako sam se isto znala izraziti, ne znam. Ja sam svjesna da su ljudi na čudu šta očekivati. I toga isto ima masu, ne? Nama se na uhvati film u Osijeku studenti koji su mladi ljudi nisu nijednom nasmijali. Da. Malo su se smješkali. To sam dobro. Kao, zašto? Što je mi neugodno? Pa vjerujem, da, ali to samo znači da postoji neki nedostatak rada između tih skupina, taj stvarnog inkluzivnog rada, pa da se ljudi opuste prema osobama s raznoraznim poteškoćama. Svašta se događa, nego gdje su ti dokumenti? Naravno da sam se dokopala svega. Izvedla odluku agenta 010. Samo sam uzela papire. Nadam se da se nisi prepustila nekim emocijama, on mora nestati. Ne brini, ovi papiri su skupi. Ovih papira nikad dovoljno. Novac čeka u peticu. Naše filmove prikažu naš trud da se vidi koliko se jedna osoba sa invaliditetom može potruditi i koliko jedan roditelj od osobe sa invaliditetom ima ljubav i snagu da možemo snimati. Kad ih negdje prikazujemo, jako sa radošću dođu pogledati naš umjetnički rad. I vidi se, uvijek kad ljudi gledaju film, uvijek nije im dosadno jer uvijek bi još gledali filmove. Meni je jako drago kad s nekim još mogu surađivati u filmu sa Navojcem, sa Šajetom. Ako imaš novo iskustvo, onda učiš iz novih iskustava. Jer onda ćeš biti pametan i onda ćeš prikazati se više nego što možeš. Predivno je vidjeti meni kao glumcu, profesionalcu, da to tako nazovem, da neko s djecom radi takve stvari, vjerojatno se nigdje na svijetu manje ne ulaže u takve vrste projekata kao kod nas, da se dođe do ovakvog rezultata, to je zaista začudno. Plus što mi je jako drago da se naši moji mladi kolege, glumci mladi, da se oni tome toliko raduju i da sa toliko žara i srca pristupaju tome, jer film je nešto što podrazumijeva jako puno tehnologije, jako puno tehnike, puno ponavljanja, puno nekih stvari koje uopće nisu privlačne. Privlačno je kad se gleda, a kad se radi onda je to posao kao i svaki drugi koji ima svoje lijepe strane i one manje lijepe strane. Ja bi ovom prilikom od srca čestitao svojim mladim kolegima, posebno Dori i Dorijanu, i pohvalit ću se na zagrebačkoj premijeri. Ja sam dobio, evo vidite, jednu autogram kartu na kojoj su se meni glavni glumci potpisali i nju čuvam uz ostale neke glumce koji su mi se bilo kad potpisali. Pa meni više odgovara kad se skeč napravi, kad se cijeli film snima, onda je jako zamorno. Ja znam kad smo snimali cijeli dan,
pa nešto ne valja ovo, pa ono, pa daj popravi ono, ovo, pa daj popravi ovo, a ovo kad se skeč snima je puno je bolje jer skeč snimaš kraće malo nego film. Meni su skečevi draži zato jer su odmah jasni, a film je aktualan, ne mogu reći, ali treba ga razumjeti. Ja mislim da ga treba čak i 2-3 puta pogledati da bi se ga u potpunosti razumjelo. Ali je šteta da se ne prikazuje više, na više mjesta. Osim filma Tajni agent 010, ova ekipa je producirala i hrpu kratkih skečeva, viceva koji su nastajali tijekom cijele godine kroz 15-20 radionica. I tako je bilo svake godine. Ove godine, nažalost, grad je odbio financirati te radionice i eto, ako gleda netko iz komisije koja je odlučivala o tome, ja bih samo zamolio da nam jave zašto je program koji je bio uspješan i koji se pokazao koristan ove godine odbijen za financiranje. Gospodin prezidente će vas sad odmah primiti. Pazi, ljudi je kuris. Policijati su mu na tragu nove pecare, a stari bordel je prodan Kinezima. Izvoli uđi. Uz pomoć poznatih osoba kao Navojica, Šajete, Enis Bešlagića beskrajno, Kekin, pa Asim, pa onda Kovač, pa i kako te iste osobe prihvaćaju taj film, a i nas kao osobe. To je predivno, evo. Nekada, ma i sad se to dešava, ali da smo bili omalovažavani kao osobe sa invaliditetom, to stoji. To je bilo učestalo i prestrašno. Dućana, kad mu sam morala pojeti kupiti kruh i mlijeko, bile smo istjerane. Jer kolica ne smiju u dućanu. Do korza kad majka svoje dijete koje gleda kolica jer imaju vela kola, pa onda vuče dijete da ne gleda, da ne bulji i onda dijete i dalje bulji navodno i onda mu ovako samo glavu zaokrene i idu dalje. Mislim, prestrašne stvari, a nisu vrijedni reći toj istoj djeci da su to djeca ista koji ti, samo njih bole nogice, da ne mogu hodati i tako, da im objasne neke stvari. Da ne kažem bazeni, da ne kažem masu tih neugodnih situacija, ali sad je sve drugo. Sad je drugo, nažalost, ovaj rat je nama pomogao. Jer su došli invalidi s ratišta, postali smo vidljivi, postali smo prihvatljivi i to je sad za nas bilo kao bolje. Nismo više toliko vređani, niti omalovažavani i tako dalje. Ne pijem već 15 mjeseci. Mladiću, ovo je brlja iz mojih podruma stara 30 godina. Pardon, 1030 godina. Da. Ovi filmovi su jako zanimljivi, svaka epizoda je posebna na svoj način. Pa najizazovnija mi je recimo treća. Bude zanimljivo, uvijek bude i osmijeha i poanta je da ovo što mi radimo ne može se platiti nijednim novcem. Ja sam doživjela film predivno, sa jednim prekrasnim osjećajem koji mene dignuo i koji sam vidjela koliko su ti ljudi veseli. Scene su super odigrane, pogotovo moja scena je pogođena jer baš tako i radim, da su pitate moju šeficu, tako i jesam, uvijek jedem na radnom mjestu i tako. A i pogotovo glumac Dodo, Tea, Dora. Oni su mi super su odglumili, dali su sve od sebe. Pa poručila bi da ako neko misli da ima problema u životu, da ode volontirat u udruge sa osobama s invaliditetom i da vide da u stvari uopće nemaju problema i da je život jako lijep i da oni sami stvaraju problem i da će im biti puno lakše i da će se i sebe ispuniti s tim pomaganjem.
i oni su meni pomogli dok sam ja bila u nevolji, dok sam bila pod depresijom, posle smrti svog supruga, oni su mene digli na noge, sad ja dižem njih. Došao sam na snimanje zato što me zanimalo kako to izgleda. Volim inače kad ljudi što god da rade, ja volim to sa strane gledati, a to volim i kao fotograf jer to zna biti fotografski zanimljivo. A onda tu me opet dočekalo jedno lijepo iskustvo, dobra ekipa, ljudi su bili svi zabavni, veseli, uživljeni u svoj posao. I tako to prošlo. Nisam ja fotografski uspio ništa snimiti jer nije bilo adekvatno svjetlo mi, ali uopće nije važno, zabavljali smo se. A onda ste to malo i meni uvali da glumim i tako. A onda kad sam došao na premijeru filma, jer to bila premijera, je opet bilo iznenađenje zato što je to sad izgleda odjednom sasvim drugačije nego kad si uživo, kad si u svemu tome. Premijera je bila kao događaj, bila lijep događaj, a onda film sam po sebi me isto jako iznenadio jer je film je opaljen do daske, totalno. S jedne strane čovjek uvijek pomisli kako te Hollywood navikao da tražiš neku visoku produkciju, pa te to onda malo iznenadi kad ljudi ovako po svom aranžmanu nešto snimaju, onda opet pomislim pa u toj poplavi općeg perfekcionizma možda je baš ovo nešto što se u biti traži. Tako da film u stvari zbog svega toga ima i neke elemente kao da je nekakav avangardni rad. Po meni, ja sam ga doživio s elementima nadrealizma, pa čak i nekog apsurda, dadaističkog, kako je rekao, fantazmagoričan. Glumci su bili jako dobri, uživljeni, zabavni, sve o svemu baš je lijepo. Lijep doživljaj, film je dobar. Vode više nikad neće hraniti žive, ni šume lisnate ploditi, ni ptice čavrljati, ni cimbali mehko i kulturno po tvrđavama zvoniti. Nego će tu i tamo izgraditi 15 hotela u 15 godina. 15? A šta nije do previše? Od koncepta da je osoba numero uno, a nule su kola, odnosno kotači invalidskih kolica, je došlo do nove osobe, do jednog savršenstva, broj 10 je savršenstvo, znači do kompletne osobe. Zašto treba gledati taj film? Treba ga gledat, da, otvorenih očiju, ušiju, srca, zato što je taj film vanredan, znači nije redovan, kao što i naši junaci nisu redovni mladi ljudi. To su ljudi sa svojim prednostima i manama, odnosno oni su svoje poteškoće i mane pretvorili u svoje prednosti. Naši glumci su posebni, oni su netko od koga možeš puno naučiti. Naprimjer, jednu stvar da su oni su baždareni drugačije u glavi, u principu ih nije briga što će neko misliti o njima. Znači, naprimjer, Dora je razbila je zub, slikala se za plakat tako, to je sasvim normalno, bilo tko od nas da je to doživio ne bi izašao 6 mjeseci iz kuće dok sve to ne popravi, da izgledamo nekako nekome, bitno nam je nečije mišljenje. Njih je život naučio da jednostavno to nije toliko bitno, oni imaju nekakve druge izazove u životu možda, ali nemaju te maske koje svi nosimo, gdje se namještamo. Ima, kažem, puno stvari koje treba od njih naučiti. Naše projekcije nisu samo filmovi, to je jedan društveni proces. Ljudi dođu, pogledaju sat vremena film, onda još sat, dva ostanu, pričaju s glumcima, nešto se događa, postoji nekakva atmosfera oko toga koja je nešto posebno i mislim da je to najvrijednije u tome što radimo. To nije nekako jednokratno iskustvo, nego je nešto što ostaje, što ti ostaje u tebi, što te čini boljim. Nisam mislila nikad da ću se ovako u kolicima moći baviti tako nečim kao što je gluma i to me baš ispunjava i zabavlja i to mi je obogatilo život. Ja sam oduševljena jer je on predivan inkluzivni projekt gdje su ta djeca koja su sudjelovala u filmu pokazala svoje sposobnosti, kako glumiti, kako biti humorističan, kako sudjelovati kao svi ostali, svi mi. Oduševljena sam njihovim humorom, oduševljena sam na način kako oni sudjeluju, zapravo kao da nisu osobe s invaliditetom.
Ja sam se osjećala fenomenalno, bilo mi je zabavno, bilo je puno smijeha, bitno da se svi dobro zabavimo i bitno je da smo poslali nekakvu poruku, nadam se da ste shvatili koja je poruka. Večerašnji film je stvarno jedan predivan film, kako ste rekli sami iz iskustva, na njemu ste pustili krv, znoj i suze. I zapravo je jedan divan dokaz da su osobe s invaliditetom pune vrijednosti, pune talenata kojima doprinose cijelom društvu i jako nam je lijepo kada možemo podržati rad ovakvih udruga koji promoviraju inkluziju, ali ne samo da je promoviraju, nego je stvarno svakodnevno žive. To je film koji će vam pomoći da svoje koncepcije, nama svima će pomoći, da svoje koncepcije uma spustimo još u razum i u srce i da oslobodimo jednu brzopletost i površnost prema mogućnostima svih nas, ne samo osoba s invaliditetom. Jer mi prenosimo poruke koje, ja stvarno znam, mogu promijeniti lokalni okoliš, širi okoliš, jedan mindset donesti novi, svježi, kako kome. Neko je već u tome, netko je zadovoljan što netko mlad to vidi i radi na taj način. Baš je neprocjenjiv osjećaj kad se osoba spusti iz publike nakon filma i pitate neko pitanje o nečemu što je ili ona shvatila drugačije nego što smo mi to htjeli prikazati ili jednostavno si poslao neku poruku podsvjesno da nisi ni znao, da nisi ni svjestan toga i onda kasnije dođem doma i onda pregledavam film da vidim što sam to rekao, da li je to zaista tako. To je znak da naša publika razmišlja, da nije samo došla potrošiti sat, dva na priredbu. Možda je zanimljivo napomenuti da ove filmovi ne nastaju kao uobičajeno, znači imaš scenario, dođe glumac, daš mu scenario i glumac se u biti prilagodi scenariju. Ovdje je drugačije, mi moramo scenario prilagoditi glumcima, zato što neke stvari mogu, neke ne mogu izvesti, negdje se može doći, negdje se ne može doći. Dolazimo do jedne potpuno okrenute priče, gdje u biti film se sam stvara na neki način i od početne ideje nekad završi potpuno drugačije, da se jednostavno i ja iznenadim na premijeri kamo je to sve otišlo. Ali eto, uvijek ispadne dobro jer imamo taj stav bez očekivanja, bez tog natjecanja u biti, bez natjecanja, bez da nešto moramo. U biti je to potpuno suprotno svijetu koji pati od očekivanja, od natjecanja, od toga ko će biti bolji, šta treba napraviti. Ništa ne treba napraviti, treba se zezat, treba naučiti nešto i treba biti dobre volje i to širi dalje.